A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima undila ilaika wa ma undila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum lam tundirhum la yu'minun. Wallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Sadaqallahul azim. Siapa namanya? Sadatun Nafisa. Nama ayah? Ruslan. Nama mama? Umi Jamila. Kakak berapa tahun? 5 tahun. Kak Nafisa kampungnya di mana? Pantai Are. Kelas berapa? Kelas B1. Siapa ibu B1? Ibu Nurul dan Ibu Wayuni. Bari salam.